Umbulo ekhaya njengamanje sawubona. Ngiyethemba ukuthi uyaphila emagumbini amanomhlaba. Ngithi kuwe njengamanje lapho khona ekhaya. Khulekela inhlanhla, impumelelo, bafunda isikole, base university, bafuna ikhudla emsebenzini, abanezithunywa, abanamadlozi, banenkinga kopha bangastopi, inhlanhla banazo, bafuna ukuvusa imizi, bafuna ukwakha, bafuna ukugana, bafuna ukuba relationship. But uma ukwazi relationship yahlupha uma umuntu wesithunywa ufuna ukuthi uyi-understand kahle ngendlela efanele. Inomuntu understandana. Bonke abantu abanemoya emibi yamashwa namabhadi ngiyayimisa namhlanje. La car doors are open. Inyango iyavulwa bese siyivale thina. Lapho khona njengamanje kulekela inhlanhla. Konke okuhle makhambe kwakusanda SMS kube kuphela. Ngabe yini okhanga impilo njengamanje? Even though ithemba awunalo, wabheka ivideo wathi inkosi ngisize. Kuzovela kube njalo. uNkulunkulu aphile egameni laJesu umoya ongcwele. uNkulunkulu amandla sezulwini. Phela ithinya zonke namadlozi akhanyise uNkulunkulu avela kuvaleke khona. Umbulo ekhaya njengamanje. Akube kuhle konke. Lakucelako nalakufisa ayimisele. Akwazi ukubonga, akwazi ukucela futhi. Egameni likaJesu. Makube kuhle Nkosi. uNkulunkulu ophilayo ngongcwele. Ngise sibhedlela ogulako ufuna umsebenzi sejele flaka bese sakho ufuna indlozi ufuna imali ufuna into business amathenda uyithole ikusebenzele futhi ukwazi ukuphila ingane zakho ukwazi ukuphila imindeni wakho wonke ube negazi uthandwa ngabantu abe nesicitho abulamashwa ungaloyeki kalula ikuvike idlozi lakho uze phakathi amen. Mbukelo khona ekhaya ngiyakhuleka ngithandaza ucele bese uyabonga ucele bese uyabonga yeke bayisa kakhulu mawufutha inombolo yami uzo ufonela ithi na ufona awucela umthandazo no uyabhukhela kuza la ekhaya noma ubuza umhlala ngakuphi mawuthola inombolo yami ila ufuna iwasho noma ufuna kuza la ekhaya la inbox ya TikTok vele ubhalile icela ukungibingele kube kuphela mawudinga ngikhulekele wena wedwa special my account yayibona akusi must my account na ufuna create special akusiyo i-must angu-forced ngisho ngoba kenza ukuthi ngilapha abantu sengena i-message yakho or i-call yakho sefuna ngiyekele ngikwenzakala nakhe wena lo ngapha usaphethe inkomo zala ekhaya uzobona ukuthi ngumthandazi ngisiza abantu kumele umuzi wande ekhaya kungalanjwa imoto zibe khona ekhaya umuzi wakheke kunkulabona ukuthi abantu ngiyabaphilisa ngikwazi ukuthenga isipho yekwasha ngikwazi ukuba namadata ukuthi ngikwazi ukukhulekela wena so ke nayi account ofuna ngikhulekele na special nanti imali ibhaliwe 110 rand mawuhlola 200 rand akusiyo i-must mawufuna mawuthanda but if ungiloyo muntu lindela umkhuleko kuphi ma-inbox vele ubhale inbox kuphela lindela umkhuleko wonke umuntu kuphi khona la Nkosi kubusise I love you God bless you shoba khanyisela abe nawe ngiyabonga.